Aşkınla ömür jürülen bizni sahnamizda tağında balqitdi. Milli Abzay Abdulmanov so'zlarini ham kiyine ijod etilgan jir qildi. Aşkınla ömür. Hozir shulay İnsaf Habibul'ün müzikse bir yigit garmış oldu. Parmaklarını güller diye karnılar say, dersin ala dersin diye bir yigit garmış sayılay, karnını saydı sandıvaçtay, karnını sayırı da sayırı, yine yolu bir yigit garmış sayılay, karnını saydı sandıvaçtay, karnını sayırı da sayırı, yine garmış sayılay.
намит түзіп құлама құлданармын бұланда тығына тұрып барасың көңілім мұңға құланда армын сайрый сандуғаштай армын сайрый да сайрый күйді күйде ялғый ялғый бірлегі армын сайрый сандуғаштай армын сайрый да сайрый күйді күйде ялғый ялғый бірлегі армын сайрый Barmakları güllenmiye, garmın dilleri sanay. Birsin ala, birsin uya, bir yıldır garmın sayılay. Garmın sayılay, sandılaştay, garmın sayılay, dastayılay. Güne güne yolgay yolgay, bir yıldır garmın sayılay. Garmın sayılay, sandılaştay, garmın sayılay, dastayılay. Güne güne Hazır, ben 1998 yılında Yekçekamskaya Dostluk yerine bargan. Dostluk yerine degen Yekçekamska'dan da bir elde bara bulgal dedim. Şunda barganda mına biz bardımdayım. Şunda zirladım ata Grand Prix'ga aka olaları indi. Akаны бірсі де olmadı. Бірінші премияны алды Рәсим Низамов. Ол қазір Татарстанның халық артисті. Шуннан тағы бірсін алды Ғазим Ильясов. Ол қазір Башқұртстанның халық артисті. Аны Ғазим Ильясовнан алып барған Фәрбюглат председатель жюриде келді. Рәсим Низамов Татарстаннан алып барған Сағат Фатхуддинов. Анда қазір мен финалға өте алмадым. Мен что-то сен тауышыңыз санал деділер, мен әшкей білмейді деді. Мына мен, олар мына мен етер, икісі халық артистлары, мына мен де 80-90-ларда бәлки мен халық артисті деді, әне білейм. Несі шутка. Сондан мен алып қайтқан мына шында бір Басқан районында бір қызықай жырлаған еш ұшында 98 жерді бір жыр. Мына шушы жырды мен қазір 22 ел жерлен. Мен десерден көресіз. Барлық. Арылған, қарабылған, бүргіген, қызылған.
ülgürgendir, ülgürni boşandılar, yaratmaz boşandılar, boşanmaz, boşandılar, yaratmaz boşandılar, boşanmaz, Salavat Fatlı dininde etmişim, bağırını sılayım. Hayır. Aşkabat diye geldim, topar kalmış. Aynısılar var ya. Dostlarım, dostlarım, ey dostlarım, dostlarım da, dostlarım, dostlarım. Sizi dostlardan ayırırsam, yalnız başlamak işlerime. Sizi dostlardan ayırırsam, yalnız başlamak işlerime. Koyun kundişlerinde, olma başı şeşevatta. Koyun kundişlerinde, olma başı şeşevatta. Bildiğine düşmüşlerinde, olma başı şeşevatta. Bildiğine düşmüşlerinde. Ey dostlarım sizden gelen Türklerin günler, Türklerin günler, Üstün bizden varlar. Türklerin günler, Üstün bizden varlar. Beni hürmet etip şulay kirganınız için. Bir soru rahmet barınızga da, isenlik sağlık barınızga da tegin. Buna tadı aşırışırga şulay yazsın. Hürmetli tamaşaçılar, hazır endi mana Milli avaz Төркеменең bir yaşlık юбилейи tantanасы bilen sizge tağında tanış bolgan jırыбызны ишеттереп үтәбез. O Kalpak jırı. Икенче sözü hem bilir. Turkmenlerge Rus'ta
Төркеменең җырчылары. Hörmətli юбилейлар. Чынлап тұрып юбилейлар дип дәшәбез, чөнки бүген чынлап та Флүргә 65 яшь булса, Милли авазга 1 яшь. Хөрмәтле юбилейлар, хөрмәтле дуслар, язгы ташудай күңелең читкә чыга ургылып. Шулай безнең күңелләргә син керәсең җыр булып. Сире шулдыр йөрәгеңдә милли моң аваз ята. Җырың синең уртак бәйрәм, сине халык ярата. Бұл сөзләрне инде без Милли аваз Төркеменәдә әйтә алабыз. Һәм Милли аваз Төркенең юбилейлары Флүр Абдеевка да әйтәләбез. Һәм инде хөрмәтле дуслар, сезгә дә әйтәләбез. Сезнең өчен дә, безнең өчен дә бүген күркәм байрамнарның берсе иң күркәме булды. Хөрмәтле авылдашлар, хөрмәтле чит авылдан килгән тамашачылар, без сезгә шын рәхмәтебезне белдереп сезнең алдыгызда баш иябез. Безнең белән безгә килеп, безнең белән олы байрамыбызны уртаклашканыбыз өчен. Бүгенге кичәне оештыручы безнең композиторыбыз улы башын кеше итеп безнең авылыбызга килгән Флүр Абдеев сезгә җиткерәбез. Зур рәхмәт. Остазы, аларның сылулары Әлфинә. Һәм дә безнең сылу җырчы кызларыбыз Галия Язданова, Гөлсем Хусаинова һәм дә үзенең 25 еллык яшь кенә әле бүгенге көндә туган көннәрен уздырды Антонио. Хөрмәтле тамашачылар, инде әйтәм, тәтешледән кайын суы берүк әллә нәрсәләр уйлый күрмәгез. Кайын суы килгән тәтешледән Камил Хәтмәтлемен. Безнең залда күп җырлар танылган автор Милли Мәҗитулла Абделманов, Диана Канбекова. Остазыбыз, безнең сәхнәгә мендерүче, безгә бик матур җырларын бүләк итүче, безнең сандугачыбыз, безнең авылыбызның килене Сәлим апа. Илнур. Зур рәхмәт. Һәм дә инде безнең тагында бер оста бикәбез калды. Оста бикәбез Венера Макаева.